cy'isi. Rigani mu ngingo turi bugane ku gikombe cy'isi ndifuza ko duhera ku makipe yo ku mugabane wa Afurika. Twari twayashimye ko umuco wari umaze igihe utari mwiza wo kuvira mu matsinda byari birimo kurangira none dutangiye dusohoka amatsinda. Ibihugu 10 byari byagiye mu gikombe cy'isi, hasohotse 9 mu matsinda. Tunisia niyo yatashye itaye mu matsinda, ariko kimwe cya round of 16 hafi yose arimo arataha nubwo hari andi agifite imikino kandi agataha mu buryo bwenda kumera kimwe cyangwa se busa. Ni iki kirimo gutera ibi biza niko nakita ni ikiza cyaje ku makipe yarahagarariye umugabane? Ni iki kirimo kutagenda neza ugasanga turimo turatsindwa nkatwe abanyafurika mu minota yanyu? Hashobora kuba harimo ikibazo cy'imitoreze surtout kukujera iminota. Reka manze mpere ku musore witwa Pape Gueye, ni umusore ukina hagati mu ikipe y'igihugu ya Senegal. Anyuze ku rukuta rwe rwa Instagram yavuze amagambo Samiri ndakwizera mu gifaransa cyiza ushobora gusobanura mu kinyarwanda, reka ngerageze nanjye kugisoma. Yavuze ngo je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Njyano kubabwira amagambo make ku bijyanye no gusezerera. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que ce staff technique, uyu munsi ntangaje ko mu gihe bari abatoza cyangwa se abatoza ariko nibyo staff technique bagihaye, je ferai une pause sur la sélection nationale. Baye mpagaritse kuza gukina ikipe y'igihugu ya Senegal. Kuki umukinnyi mwiza muto w'umuhanga ashobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo hakiri ikipe y'abatoza batoza gutya cyangwa itsinda ry'abatoza ngiye mvuye muri ekipe y'igihugu kugeza bahinduwe? Reka mbahe urugero. Yabitangaje Instagram yawe. Abantu bose bagomba kuzirikana iki kintu mu mupira. Iyo match uri kuyikina uyicamo ibice bijyanye n'amasituation cyangwa se n'ibiri kugenda biba mu kibuga. Dufatire wenda ku rugero rw'ihe match, duhere wenda ku y'Ubwongereza. Reka tujyane ne ya Senegal tubone kugaruka ku y'Ubwongereza. Ukoze ibitego bibiri ku munota wa 55 wamaze guterekamo 2-0 igihugu birasa naho bamaze kugisezerera. Cyamaze gusimbuza De Bruyne igikuyemo Jeremy Dokumberi joueur babo. Aho nukuvuga ngo ibintu byose biri mu biganza byawe, ariko umutoza Rudi Garcia w'Ububirigi yavuze amagambo akwereka uburyo amakipe muri Afrika dufite ikibazo gikomeye. Yavuze ngo niba ikipe iri gukina natwe ikatubanza ibitego 2-0 ngo icyatumye tugaruka mu mukino yaduhaye impamvu z'uko bishoboka. Impamvu yabahaye nizi yatsinze umukino, noneho aho gukomeza gushaka ukuntu igira ijambo kuri baro isubira inyuma ibarekera umupira. Uri kwibona? Wowe washoboye kudomina ikipe muri half time, wari uyiri imbere, ikipe yari iri hasi, wari uri kwitsinda bigaragara, wayirushaga possession, wayirushaga matire, wateye mu izamu, ibintu byose byari mu biganza byawe mu gice cya mbere ubona igitego. Igice cya kabiri uraje utangiranye ikindi gitego, ariko umaze kugera imbere ibitego 2-0 uhinduye approach mukiri mu minota 50 wogiye gusubira inyuma kwa kabaye, none ikipe uyahaye chance yuko ariyo igiye gukora kuri baro cyane. Yego mu gihe ibyo bimeze gutyo ikibikwereka ni iki? Nuko bateye amashoti 5 mu izamu, harimo 2 yavuyemo ibitego, ubwo byagiraga ku munota 55 2 yabo yavuyemo ibitego bamaze kuyatera, ariko hari n'irindi bari bateye muri half time bitavuyemo igitego. Naho mu gihe basohotse mu gice cya mbere ababirigi bo bafite ishoti rimwe bari bateye mu izamu, ariko mu minota ya nyuma 5 babasha kubona ibitego 2. Bivuga ngo icyo gihe cya concentration, icyo gihe cyo gutuza ukavuga ngo reka nshyire umutima hamwe, niho iyi kipe yafashe umwanzuro
ikora impinduka wenda zanababaje uyu mukinnyi Pape Gueye 6-6 nibwo bamukuyemo bazana Lamine Camara w'umwana nibwo Ndiaye yavuyemo umusore wa Everton bazana Mbaye wo muri Paris Saint-Germain ageze ikintu umwana w'imyaka 18 kuri level nk'iri ya wapi bakuramo umusore Habib Diarra ikosa rikomeye Sunderland abazana Pape Matar Sarr aho baguye ubundi dore rero musobanurire ahantu harimo amafuti technically kinyamupira 66 baba bagiye kwinjira muri ya cooling break cyangwa ya hydration break ya nyuma ya indi bajyamo bahita bagaruka ku minota 70 bakina basoza mbere y'uko ije ukuyemo Pape Gueye physically uzi imbaraga ze uzi uko areshya uzi nyine ukuntu akomeye ni wa mutipe ukina muri Villarreal muremure umwatsinze igitego cy'urushoti kuri finali umukinnyi ukiri iminota 120 akajya yatsinda igitego yatsinze igitego Morocco kuri finali yego ukuyemo umusore wo muri Sunderland Diarra numwe mu bakinyi beza aba mediateri ba Sunderland muri no mwaka muri Premier League nibo ba mediateri bakoze kilometero byinshi uwabara Noah Sadik wabara Granit Xhaka niyo Habib Diarra niyo mediane yirukanka kilometero byinshi muri Premier League kandi Diarra yaje mu kwa mbere muri Sunderland ariko yaraje itangira kubanza muri Sunderland noneho ukoza amakosa ameze gutya umva basimbura Camara manque d'experience vis-à-vis ya Pape Gueye ukina muri Villarreal wagize saison nziza ikipe izakina Champions League umukinnyi proven player wa nationali yego umusimbuje umukinnyi muto hakiri iminota 25 yo gukina ikosa akiri n'umwanya wo kujya kuganira kuko rega ira hydration break ni nka tamoro muri volley baraye ntabwo bajya kunywa amazi baraganira bati ikipe yadutinye yatangiye gusubira inyuma saison yose Pape Matar Sarr yayimaze ku ntebe y'abasimbura muri Tottenham tuvuye kuvuga ukuntu Tottenham yaguranye yahinduye mediane yayo yose iguza abandi bakinnyi kubera ko yari ifite dakomeye harimo no Pape Matar Sarr ukuyemo umukinnyi regular starter ukina wa Sunderland Habib Diarra umukuyemo n'imbaraga afite nawe wongeye kuzana undi mu bencheri bivuga ngo abakinnyi batagize sezo nziza mu maklebe yabo ufasha umukinnyi nka Mbaye mwese murabizi ko ni umukinnyi utajibona iminota yagije muri Paris Saint-Germain umusimbura ni nka showa ya kane muri Paris Saint-Germain nyuma ya Baseni Mayulu nyuma ari inyuma ya Seni Mayulu ari inyuma ya Njatu nuwa kane numusimbura wa kane wirengeje service wari rwabwa n'umukinnyi ubanzamo muri Everton muri championnat nk'iy'Ubwongereza wagize iminota yo gukina akinye street ball wakuriye mu Bwongereza wiremye n'umukinnyi wiremye n'umukinnyi kuri radar za Man City wiyimye ibintu bitatu rero niyimye abakinnyi batatu beza babanzamo abakinnyi batatu bagize saison nziza mu maklebe yabo bose bakina babanzamo kandi bakomeye ariko ikiruta byose mediane yo ndayishegeshe kuko mu gihe narindi kurivariza ku babiri gibeza ku mupira nje mfitemo abakinnyi beza physically bashobora kuza kuba bakora ayo ma interception bashobora kubagora mu ntambwe mu kwiruka aribo abasore b'imbaraga nk'aba Diarra ndetse na ba Pape Gueye mbakuyemo none nanjye ngiye kuzana abakinnyi babiri badafite imbaraga bashobora kwiyaminiya ngo kuri baro aribo Camara ari nabo Pape Matar Sarr kuko bombi profile zabo nko kubyumva bakina umupira bafite bahuriye ku kintu kimwe bakina umupira bafite bakina umupira ku kirenge niba abasore badafite n'imibiri y'imbaraga nyinshi Travaye yabo Sambaro ntabwo ari nini none Servu yanga dukoresha inyurabwenge twese tuzi umupira nje narindi muri position yo gutsinda 2-0 sibyo ikipe ikirandi kwitsindisha ni physicality ni imbaraga nyirusha bijyanye n'umubiri w'abasore banjye ni imbaraga na fitness na saison nziza bagize nyine niyo match fitness ni na confiance yo kuba umukinnyi ukina nzanya abakinnyi bajya gukina terke uko Belgique ikina ko Belgique nayo ni imibiri mito ba Tielemans icyo bakoresha gishoboka ni ugupasanya cyane uri kubibona urabazanye ni nko kuvuga ngo narindi kubatsindisha ingufu none ndahinduye ngiye mu mujyo wanyu wo gukina agapira ko hasi kandi bo nibo bagiye muri Tamfor kuko nibo batsinzwe bivuga ngo abari kudefanda bafite za mbaraga n'igihagararo nibukuyemo uzanye ngo biyaminiya kugukina noneho kubera ko ikipe ari yuri kubashaka gukina barabikurusha kuko ariyo yatsinzwe niyo yaraka iri kuza mu izamu babana wisanze rero bagiye muri position zo kudefanda babandi batari beza
mu kudefanda. Mu gusubira inyuma kwabo rero batabifitiye ubushobozi kuko bamenyereye kwikinira n'imibiri yabo ntibemera kudefanda neza, niho Belgique yahise bati muduhaye baro nyinshi kandi turi kubona aho tunyura hagati bitworoheye tukadekara imipira mu mpande ko bafite wing nziza, none icyo mubashije gukora ni ukutwemerera kwegera izamu cyangwa box yayo kuko nicyo cyambere cyari cyabagoye. Nakubwiye ngo mu gice cya mbere Belgique yari yateye shot rimwe ryonyine rigana mu izamu kubera bino bisuka byo muri mediane, none ubakuyemo ushyizemo ubupeti bwemerera Belgique gusohora umupira ukagera muri box yawe, niba hagera baragupinisa. Umutoza wa Senegal umva yakoze skandal. Ibyo Papa Gwe yavuze nibyo mushimangiye. None uzi kibabaje kuvamo kwa Senegal bishingiye mu misimburo zegeranye mu bigo ari amakipe avamo 67 kugera 73 n'amakosa. Ari amakipe avamo kavana urwego nka Congo Kinshasa, bravo kuri bo bakwikomera n'amashyi aho bageze. Ni umutoza mwiza. Icyo umutoza mwiza yaha igihugu nka Congo nuko yagifata akagishisha mu nzira zose z'inzitane twarebye hano. Twese twarimo hano mu rugo rw'imikino. Twese tuvuga ngo Congo iri kumwe na Gabon na Cameroon na Nigeria. Twese twaga amahirwe Nigeria ko ari iraza kuyikomeza muri playoff. Congo icamo. Congo ijya gukina na za Jamaica za Leon Bailey. Twese twabona ko Leon Bailey muri Premier League n'aba bayetani Pinoke bigoye ko Congo yabona qualification. Hose icamo. Irenza irenga itsinda. Byarimo za Colombia na za Portugal. Kugera muri kimwe cya 16 kirangiza kuri Congo, nekereza ko Sébastien Desabre banamukomera amashyi kuko kuri level ya Congo ikipe ihindagurika hafi buri uko bahamagaye, kuko Congo igira abakinnyi benshi bakina i Burayi, buri uko bahamagaye babazanyemo umukinnyi mushya akagerageza kugira ukuntu abashyira ku murongo akabashyira mu kibuga. Kumenyerana kwabo biba bigoye kandi nta nubwo bakina neza nka Senegal. Ariko ufitemo mediane ya Everton, Sunderland yabaye izakina Europa League no mwaka. Ufitemo Sunderland, ufitemo Villarreal, ufitemo Everton muri mediane. Ukaba ufitemo defense irimo abantu bakina muri za Chelsea n'ahandi hatandukanye. Na attack ya Sadio Mane kuri experience na za Everton. Senegal urebye n'ukuntu imaranye igihe ni ikipe yatwaye igikombe cya Afrika mu kibuga n'uburyo imaze iminsi itsinda. Ni ikipe wabonaga ko ahubwo ikibazo kiri ku mitoreze. Kahita nenga Federation ya Senegal. Ntabwo wageze ku rwego rwo kugira umutoza nka Riusis ngo musimbuze umutoza uri kwiga nka Papiti yabo. Nibyo ari Riusis yinjiye muri nationali ari muto, ariko yahereye muri Jeux Olympiques za 2012 agenda azamuka umunsi ku munsi. Kandi tunasubiye n'inyuma icyo gihe Senegal ntabwo ari yagakomenga igira abakinnyi, yabaga ifite ba Papisi Demba Cissé, ba Demba Ba, ukabona imeze nk'andi makipe yo ku mugabane wa Afurika ifitemo amayeri 3-4 meza ariko idafite equipe bafite nk'ubu ngubu. Niba ntabwo ari equipe nyinshi yo ku mugabane wa Afurika yicaza umukinnyi wa Tottenham Pape Matar Sarr, ntabwo ari Iriman Ndiaye ntiyakinaga mu mikino yabanje y'amatsinda kandi numwe mu makipe beza ba Everton. Urebe Ismail Sarr nibwo twahoze tubigana na bana mbabwira nti Ismail Sarr agomba kuzaza muri batatu ba Ballon d'Or nyafrika. Yabaye umukinnyi mwiza wa Conference League, yatsinze ibitego 9 muri Premier League, mu gikombe cya Afrika cy'isi atsinze ibitego 4 byaheruka gukorwa na Roger Mila. Ibyo byose ni umukinnyi mwiza w'uyu mwaka. Ariko umuntu witwa Papiti yawo guhera muri match za mbere z'amatsinda, Iriman Ndiaye na Mbaye wabonye ukuntu yabazanye kuri match y'Abafaransa, bigaragara ko Ismail Sarr umunsi atari uwe akabaza minota 15 yanyuma bagatsinda igitego nubwo bahise batsindwa icya gatatu. Twese twarimo twibaza Iriman Ndiaye kuki atatangira mu kibuga, uburyo apanga 11, uburyo asimbuza abakinnyi, uburyo akora. Hanyuma akagaruka nanone kuri Federation ya Senegal impamvu nayinenga apari no guhitamo n'abatoza babi nibijyanye n'amaprime. Iyi kipe y'igihugu ya Senegal murabizi ko no kujya muri Amerika bagiye batarabona prime z'igikombe cya Afrika. N'uyu mutoza turimo turanenga nawe nta n'amasezerano afite, yagiye muri iki gikombe ataramwongera amasezerano n'ibindi byinshi. Gusa Senegal iza kugira umutoza utandukanye, wenda ikagira nka Hervé Renard cyangwa nk'uyu nka Sébastien Desabre, yari mu nzira nziza yo kugera muri kimwe cya kane kirangiza. Baravuga ko umutoza ariwe kibazo nyine byatumye Senegal isezererwa, ariko se yakomoje kuri Congo Desabre. Congo nayo ko yatsinzwe cyane kuri uwo munota. Abakongomani baguye hehe imbere y'Abongereza? Kamanza mvuge ko ari ikintu amakipe yo ku mugabane wa Afurika yihariye gutakaza umukino mu minota ya nyuma. Ndaguha imibare. Ikipe ya Cote d'Ivoire byageze ku minota 86 bakina na Norvège ari 1-1. 8-6 harandi arakibatsinda batakaza umukino batyo. Hanyuma Congo n'Ubwongereza byageze 8-6. Urumva? Ari 1-1. Hari Kenya batera icya kabiri. 8-6. Cote d'Ivoire 8-6. Senegal yagaciye
8-6 ari 2-0 byarangiye basezerewe urumva 8-6 ubwa mbere bayeho mu gikombe ubwa mbere bayeho mu gikombe cy'isi k'ikipe itsindwa ibitego 2 habura iminota 5 ngo umukino urangire biragaragaza marque de concentration cyambere uvuga ngo byamaze kugaragara ko amakipe ku mugabane wa Afrika ntabwo tugifite ikibazo cy'abakinnyi haje ikintu cyo kuvuga ngo babakinnyi beza bavukiye ku mugabane w'Uburayi bamaze kwemera kujya bakinira Afrika kubera wenda kuba convaincre no kugira amakipe ku mugabane wa Afrika azamura urwego ntabwo dufite ikibazo cy'abakinnyi bivuze ngo amakipe ku mugabane wa Afrika ari gukina mu mukino ukabona ko anarushaye ku mugabane w'Uburayi pe kuko nka Senegal irushaga babirigi tubyemere Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire iri gushaka igitego cyo kwishyura yarushaga Norvège baharane bari babuze umupira nayo yazize umutoza urumva ngo rero ikintu ngiye mbona niba twamaze kubona abakinnyi ku mugabane wa Afrika bemeye kuza gukina Afrika bavukiye Burayi bakuriye muri formation yo ku mugabane w'Uburayi dukeneye n'abatoza bumva neza iyo formation ku mugabane w'Uburayi niyo mpamvu n'umukinnyi muzima yitora akavuga ngo igihe cyose selectionnaire akiri kanaka nge ntabwo nzongera kuza kwitabira umwe w'ikipe y'igihugu ari kugaragaza ko urwego abakinnyi bariho bamaze gusiga abatoza bo ku mugabane wa Afrika hakina none abatoza bafite mentalite nk'ijya abakinnyi bafite bakuriye muri formation ku mugabane w'Uburayi bivuze ngo rero cya kabiri abongereza batsinze mwabonye uburyo Tuchel yabanje kwavuga ati mutuze hari geste yagaragaye kuri televiziyo ariko kwavuga ati mutuze avuga ati mushyire umupira hasi igihe bari batangiye gusa n'abarashinga ama decision yabo ubona batari ku construiza neza badubura imipira hejuru hari akantu uvuga Samir Keza ngo iyo pressure yongereye bigenda gute iyo ahantu ari hatoya pressure yiyongera iyo surface yabaye no pressure azamuka iyo rero iminota iri kugenda isigara ari mikeya igitutu kiba cyinshi ku makipe navuga ngo yafatwaga nka underdog ikipe iri kuvuga ngo itekereza ni iki kiri bwandikwe nidukuramo ino ekipe itekereza consequences zikiriwe n'itsindi iyo match nyamara itarayitsinda noneho aho kuba concentre ngo barangize akazi bakarwana na bwabwo kuba bumvaga batatsinda ikigugu ariko bakaba bagiye kugitsinda